Reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze hano ku nkuru mpamo official. Uyu munsi turi kuwa kane, tariki ni ya 26, umunsi ni wa gatatu, ukwezi ni kuwa gatatu nako. Reka twongere tubasuhuze aho muherere mu bice bigiye bitandukanye bigize iyi si dutuyeho. Uyu munsi turi kuwa kane, tariki ni ya 26, ukwezi ni kuwa gatatu, umwaka ni wa 2026. Twihuta cyane rero, amakuru mashasha ngiye kukugezaho araza kwibanda cyane muri Plaine de Ruzizi. Hano hari icyo M23 yahakoze kiza gutungura cyane igisirikare cya Kongo n'ingabo z'u Burundi. Nubwo rwose impande zombi zikomeje kwitegura imirwano hano muri Plaine, icyo M23 yakoze kigatungura ingabo z'u Burundi na FARDC ni ikihe? Ku rundi ruhande turaza kurebera hamwe iminembwe. Kugeza ubu hari amakuru ari kuvuga ko hari igitero cya drone z'igisirikare cya Kongo. Ibitero bya drone bikomeje kwangiza ibikorwa remezo. Hano rero tugiye kurebera hamwe M23 icyo yakoze muri Plaine de Ruzizi, ariko ku rundi ruhande FARDC n'abarundi hari icyo bakoze iminembwe. Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Turaza kunyarukira muri territoire ya Rubero. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bagize gutya bakava mu duce tugiye dutandukanye two muri territoire ya Rubero. Twari twegeranye rwose na centre ya Rubero. Ayo makuru nayakugejejeho. Kugeza ubu kuri uyu munsi wa kane hari andi makuru masa ari kuvugwa hariya muri territoire ya Rubero kuri iyi gahunda ya M23. Andi makuru masa ari kuvugwa na yaha masasa ayangaya niyo ngiye kukugezaho mu kanya. Ku rundi ruhande turaza kunyarukira ku kibuga cy'indege cya Kisangano, ubona ko gikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane. Hano M23 mu minsi yashize yahagabye ibitero inshuro ebyiri zikurikiranya ndetse iranabyemera yangiza ububiko bw'intwaro. Ariko se kuri inshuro amakuru masa ari guturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangano yo arakomeza kugenda avuga iki? Hano ngiye kukugezaho amasha. Ubona ko hari ibintu biri kubera kuri kiriya kibuga ndetse bikaba bishoboka ko M23 ishobora kongera kuhagaba igitero. Kuziye mpamvu rero ni biki biri kuhabera n'andi makuru agiye atandukanye ndibuze kukugezaho muri iki kiganiro. Turebera hamwe nuko byifashe muri Masisi, nuko bihagaze no mu bindi bice. Ese bari kurwana cyangwa ntago bari kurwana? Intambara za politike na diplomasi nazo ndaje nzikugezeho mu kanya rwose, zifite aho zihuriye n'iki kibazo cyo muri Kongo. Ku rundi ruhande n'andi makuru agiye atandukanye rwose ntakubwiye muri izi ngingo, ariko ndibuze kukugezaho mu buryo burambuye. Reka dute twihuta cyane rero tubagezaho aya makuru. Duhita twihuta cyane duhera ku mirongo y'urugamba rwose hariya muri Plaine de Ruzizi. Ariko mbere ko dukomeza twihuta muri Plaine de Ruzizi ku cyo M23 yakoze kigatungura igisirikare cya Kongo n'abarundi, reka manze ngusabe gukora like, ukore subscribe, ukore share bino biganiro bisangiza abandi. Nturangize kino kiganiro cyangwa se aya makuru udakoze rwose like, kuko bituma Gogo idukorera recommendation. Nkomeza kubikwibutsa like rwose uyikore, ukore sub rwose tureko twagera ku bihumbi 20 nkuko bimeze rwose. Yo niyo hunga ikomeye cyane tuba tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mpamo official. Twagera rero duhita twihuta duhera muri Plaine de Ruzizi. Amakuru ari kugaragaza abasirikare benshi ba FARDC baguye hano muri Plaine de Ruzizi. Aba basirikare ba FARDC baguye muri Plaine de Ruzizi gute ko nta mirwano yo ku butaka yabaye yaba ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi? Nta makuru dufite y'imirwano, ariko ni gute noneho hano muri Plaine de Ruzizi hatari kuvugwa imirwano? Ariko ku rundi ruhande ukabona yuko abasirikare ba FARDC bagera kuri 48 bapfuye gute rero kandi nta mirwano ikomeye iri kuvugwa muri Plaine, usibye imyiteguro y'intambara ku mpande zombi y'abasirikare cya Kongo, abarundi n'abandi babafasha na M za Kabunambo. Abo basirikare ba Kongo bapfuye bazize iki? Amakuru ari kwerekana ko ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 10 n'igice gutyo abasirikare ba FARDC rwose hari hafi ya za Kabunambo bagize gutya bajya ku mirongo kwa kundi bakora foreign cyangwa se kuri foreign. Sinzi rero ibyo bari bagiye gukora kuri iyo foreign, kuko hari ukuntu abasirikare babashira kuri foreign bagiye kubabwira amabwiriza mashya cyangwa se bagiye kugira ibyo baganiraho n'abayobozi babo, cyangwa se hari ubutumwa bagiye guhabwa n'abayobozi babo. Bagize gutya rero bajya kuri foreign, ariko ikintu cyaje kubabaho. Amakuru turi gukesha imboni zacu ziri muri Plaine de Ruzizi aravuga yuko M23 yaje kumenya amakuru rwose ko abasirikare ba FARDC bari muri biriya bice bari kuri foreign rwose kuri aya masaha ya saa 10 n'igice, kandi bari benshi. Icyo M23 yakoze ni iki rero? Mbere yuko nyikubwira nakubwiye ko intare zasarambwe muri biriya bice zazanye ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru kubera kwikanga ibitero by'amadrone za kamikazi ya FARDC n'abarundi bari gutegura. Ariko hano M23 ku rundi ruhande, nubwo igisirikare cya Kongo n'abarundi bafite amadrone hano muri Plaine, M23 naho ihafite amadrone. Usibye ibyo kurinda ikirere ifite n'amadrone agaba ibitero. M23 rero yaje kumenya ko abasirikare ba FARDC ari benshi bagiye kuri foreign saa 10. Urumva bari ku murongo rwose
benshi cyane ihita iboherereza icyo bita drone ya kamikazi, drone y'ubwiyahuzi iraza ihita ibikubitamo, hahita hapfa abagera kuri 49. Hano turi kubara abasirikare 49 ba FARDC bishwe n'iyi drone ya M23 ku munsi w'ejo rwose hariya muri plaine. Ukabona ko rero hano intare za Sarambwe amakuru akavuga ko zikomeza gucunga movement yose y'igisirikare cya Kongo n'abarundi mu bice bitandukanye uvuye muri Kabunambo ya kabiri, kuko M23 iri muri Kabunambo ya mbere, za Biriba kugera za Runingu kugera za Kiliba n'ahandi hatandukanye. Ni M23 ngikomeza kugenda ikurikirana akantu kose ishingiye no kwikorana buhanga ifite ribasha kugenzura biriya bice mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iryo genzura rya M23 rero ni naryo ryayifashije kubona yuko FARDC hari uburyo iri kwikusanya bagiye no kuri foreign ari benshi cyane, ati reka natwe tuboherereze drone turebe uko twabigenza. Iyo drone rero yahitanye abasirikare ba FARDC bagera kuri 49 bose. Gusa hari amakuru avuga ko hanakomeretsa abandi benshi cyane, ubu ngubu bakomeretsa abandi benshi cyane, ariko ntago turabasha kumenya amakuru. Nujya kwitegereza rero muri biriya bice urabona yuko rwose M23 iragabwaho ibitero sometime, ariko ku rundi ruhande nayo ikabacunga ikanabakoramo n'abibutsa ko ku munsi w'ejo bundi FARDC n'abarundi bariyongoje bagiye gutera Kabunambo, yongera kubicamo bagera kuri 11 rero wongeyeho 49 bose bamwe bagahita baba 60. Ukumva ko rwose hariya muri biriya bice ngira ngo FARDC n'abarundi bagomba kugenda gake, kuko amakuru arerekana ko intare za Sarambwe hariya ziba ziteguye. Niko byagenze rero duhita tunyarukira Iminembwe. Amakuru ari kwerekana ibitero by'amadrone bikomeje hariya muri biriya bice, ariko nyamara hari amakuru ari kuvuga ko drone zongeye kwibasira ya installation za radio Tungane. Iyi radio Tungane yigeze kuraswaho mu minsi yashize narabibabwiye, ariko amakuru ari kuvuga ngo les installations de la radio communautaire Tungane de Minembwe ont été bombardées par des drones du régime ya Tshisekedi. Hano bari kuvuga ngo installation za radio communautaire Tungane nazo zagabweho ibitero bikomeye na drone z'igisirikare cya Kongo zigira ibyo zangiza. Umva ko radio bakomeje kuyibasira, n'ubushize bari bayirasheho, ariko ku inshuro bongeye kurasa kuri installation zayo. Ubwo rero murumva yuko muri Plaine de Ruzizi M23 igize gutya yohereje drone ku basirikare ba FARDC bari kuri foreign 49 bahita bapfa. Ku rundi ruhande igisirikare cya Kongo n'abarundi nabo bohereza drone zangiza ibikorwa remezo birimo na radio zifitiye akamaro abaturage b'Iminembwe muri biriya bice. Ubwo twavuga ko iyi radio rwose communautaire Tungane installation zayo zikomeje kuraswaho. Ku rundi ruhande kandi niko n'ikibuga cya Minembwe gikomeje kugenda kiraswaho n'amadrone. Nitujya kureba neza rero yaba hani Minembwe nta bitero nta ntambara yo ku butaka ihari usibye ya madrone FARDC iri kohereza. Andi makuru kandi akavuga ko kugeza ubu kuri point 0 hashizwe naho ibi base ya madrone. Izi drone noneho twe tumenyereye ko zimwe zituruka i Burundi, izindi zituruka Kindu cyangwa se Kisangani cyangwa se Kalemi, cyangwa se zimwe zigaturuka za Baraka ziza kugaba ibitero hano Minembwe. Ariko uri kubona ko igisirikare cya Kongo n'abarundi ibirindiro by'amadrone babyegereje neza uduce dukikije centre ya Minembwe. Hano kuri point 0 bahafite ibirindiro. Amakuru akavuga ko bahashinze base y'amadrone. Izi drone za kamikazi ziri kugenda zigaba ibitero mu bice bitandukanye by'Iminembwe, nka za Irundu, nka za Kalingi, nka za Bidegu, nka za Mukoko muri centre ya Minembwe, za Nyaruhinga n'ahandi hatandukanye. Niko bihagaze rero. Sinzi rero niba M23 natwe irwanaho bari buze kuza gukomeza kurebera aya mabaze y'amadrone yashinzwe point 0 nkuko bikomeje kuvugwa, dore ko uyu mutwe n'ubundi wa M23 natwe irwanaho hari uburyo bajyaga bagira gutya bakohereza drone ikagwa mu birindiro bya FARDC n'abarundi muri biriya bice, ari nayo yishe baba koroneli babiri ba FARDC, umwe muri bo yishe n'amadrone. Ariko M23 hari ukuntu yagiraga gutya ikaboherereza amadrone akibanda cyane mu birindiro agahitana bamwe mu basirikare muri biriya bice harimo n'umukoroneli wahaguye. Ubwo rero igisirikare cya Kongo n'abarundi bahashize amabaze y'amadrone. M23 iraza kubyihanganira ko twabonye ko n'impamvu yarashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani harimo no kuba Kisangani yarakoreshwaga cyane nk'amabaze cyangwa se hari amabaze y'amadrone, hari n'ububiko bw'amadrone. Hano tugiye kureba rero niba M23 natwe irwaneho batari buze gutagetinga ibaze rwose ya FARDC n'abarundi y'amadrone iri kuvugwa hano muri za point 0. Niko bihagaze. Tujye guhita twerekeza Kisangani rwose mu kanya ku yandi makuru mashya akomeje kuvugwa kuri iki kibuga cy'indege. Ariko mbere ko twerekeza Kisangani, reka tubanze dutumikire gato rwose amasegonda make Muganga Pembe. Nkomeza kugenda nkubwira Muganga Pembe ni umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko avura gakondo akoresheje imiti ya kinyarwanda. Niba urwaye indwara zisa nkaho zananiranye, zirimo umutima, zirimo umwijima, zirimo rubaga impande, zirimo imitsi, zirimo impyiko, harimo amarozi, wanyoye imiti ya kizungu birananirana, ariko kubwizo mpamvu
wagana muganga Pembe akakuvura akoresheje imiti ya kinyarwanda, kandi rwose hari abantu yagiye avura bakomeza kugenda bamutangira ubuhamya. Afite icyicaro kwijwi hano ni muri Kivu y'Amajyepfo, akagira n'icyicaro muri Tanzania precisement hazwi nka Kigoma, ariko ku rundi ruhande umukeneye wamubona kuri telefone zikurikira plus 24 plus 24 reka nsubiremo plus 24 89 twihute cyane no ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Amakuru ari kuvuga yuko nubwo rwose M23 yagize gutya ikagaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani bikanangiza ububiko bw'amadrone n'ibindi bikorwa bya gisirikare, Kinshasa kugeza ubu ntago irava kwizima, kuko ahubwo amakuru dukesha ikinyamakuru Africa Intelligence ngira ngo musanzwe mukizi, aravuga ko Kinshasa ifite umushinga ukomeye cyane wo kubaka ibimeze donc uburyo drone zajya ziteranyirizwa hariya Kisangani. Donc ni umushinga w'amadrone, ni nka base y'amadrone igomba gushingwa Kisangani, kandi amakuru akavuga ko hano Kinshasa yemeye gusoramo akayabo ka miliyoni 60 z'amadolari. Kugeza ubu Kinshasa ikaba imajije kubona miliyoni 40 z'amadolari kugira ngo ishyire uwo mushinga w'amadrone hariya Kisangani. Ubwo ngubwo niba ari ukuhashinga amabase, niba ari ukuhashinga gusa, amakuru ari kuvuga ko aya madrone ashobora kuzajya ateranyirizwa hariya. Twavuga ko ari nk'uruganda se, ariko ntago ari nk'uruganda kuko drone tuzaho zikorerwa. Kongo nta bushobozi ifite bwo gukora amadrone, ariko hari umushinga w'amadrone Kinshasa iri gupropoza gushyira muri biriya bice ifatanyije cyangwa se ku bufatanye na Turukiya hariya muri Kisangani. Amakuru akavuga ko Kinshasa, amakuru ari kuvuga ko ngo yamajije kwa adoptinga cyangwa se yahisemo gukoresha amadrone cyane ku rwego rwo hejuru kugira ibashe gusenya M23 natwe irwaneho. Mwarabibonye uburyo aya madrone yakunze gukora, niyo yishe Lieutenant Colonel Uringoma agahusha General Gaceri, ndetse ku rundi ruhande akagabwa mu mujyi wa Goma. Colonel Nanga bakavuga ko ibitero by'amadrone byari bigambiriye kwica abayobozi ba M23. Ku rundi ruhande kandi amadrone menshi ari gukoreshwa za Minembwe mu bice bigiye bitandukanye. Ugiye kureba wasanga Kinshasa iri gukoresha amadrone cyane muri iyi minsi kurusha n'ibitero byo ku butaka, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, itagetinga abayobozi ba M23 cyangwa se twirwaneho, ariko inaga ibitero bikomeye mu bice abarwanyi bagenzura. Amakuru akavuga ko Kinshasa ngo ngishaka gukoresha ya systeme Ethiopia yakoresheje ibasha guhangana na wa mutwe wo muri Tigre uzwi nka TPLF, kuko Ethiopia icyo gihe yakoresheje amadrone harimo nayo yahawe n'abanya Ethiopia, kandi aya madrone yashegesheje cyane uyu mutwe wa TPLF yo muri Ethiopia, bituma rwose utsindwa. Kinshasa rero amakuru akavuga ko ngishaka kwa adoptinga iyo systeme yakozwe n'abanya Ethiopia yo gukoresha amadrone bakabasha gutsindura ya mutwe wa TPLF. Kuri ubu ngubu rero Kinshasa ngiye kubishiramo imbaraga, ni muri urwo rwego Kisangani ariho mushinga ugiye gushyirwa Kisangani, ariko Kinshasa ikaba igomba gukorana na Turukiya. Turukiya ari igihugu gikomeye cyane cyangwa se cyateye imbere mu gukora amadrone. Hano rero nabikubwiye ko Kinshasa ifite gahunda rwose yo gukoresha amadrone ku rwego rwo hejuru, kwibasira ibirindiro bya M23 n'abayobozi bayo. Muri ya gahunda Kinshasa ifite yo gusenya uyu mutwe no kuwutsinda. Ubwo rero niko amakuru ahagaze. Tugaruke gato muri teritwari ya Lubero, hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi cyangwa se bavuye mu duce dutandukanye muri teritwari ya Lubero. Narabikubwiye, hari abavuga ngo ni retere progressive, ngo no gutsindwa, ngo bizava no mu bindi bice nyuma yo kuva muri Uvira ivuye no muri Lubero. Ariko nakubwiye ko M23 nubwo yavuye mu bice bitandukanye byo muri Lubero, ntago yavuye muri Lubero yose, kuko hari abarwanyi ba M23 bakiri muri Lubero, ariko hari utundi duce bavuyemo kugira bajye kuramforsa handi babashe no gukemura ibibazo by'umutekano, kandi bafite na gahunda zindi zigiye zitandukanye. Ayo yo nayakugejejeho ntago ndi buyacemo rwose igihe kirekire, ahubwo reka turebe amasari kuvugwa. Nyuma y'aho M23 ivuye mu mujyi wa Uvira nako wa mu duce dutandukanye muri teritwari ya Lubero, biragaragara yuko bishobora kuba byaragize n'ingaruka kuri bamwe mu bayobozi bari mu duce uyu mutwe ugenzura, kuko M23 ifasha gace ishyiraho abayobozi bagakorana nabo nayo. Kubwizo mpamvu abarwanyi ba M23 kuva hazwi nka Kipese byatumye bamwe mu bayobozi nabo bahita bajyana n'uyu mutwe, baravuga ngo ntago dushobora kuguma hano muri teritwari, ntago dushobora kuguma muri ibi bice M23 ivuyemo, kandi twari turi gukorana nayo nk'abayobozi, yaraduhaye inshingano. Ubwo rero tuhagumye Wazalendo baza rwose bakatugirira nabi, cyangwa se n'abafardese bakatuziza yuko twakoranaga na M23, dore ko twari twaremeye kuba abayobozi.
ati rero niba muhavuye turajyana, kandi niko byaje kugenda. Amakuru ari kwerekana rwose ko umuyobozi wa Kipese, aka ni agace 23 yagenzuraga, aka gace ka Kipese ariko yarahavuye, ntago ari abasirikare bahavuye rero n'abaturage cyangwa se bamwe mu bayobozi batangiye kuhavuga, twavuga ko bajyanye nayo. Uyu mugabo bamwita Kakule Tumbo Roger, uyu nguyu niwe wayoboraga agglomeration ya Kipese, ahubwo M23 yagenzuraga kano gace. Nyuma yaho M23 ivuye muri Kipese, uyu muyobozi nawe yahise ahungajyana na M23. Amakuru akavuga ko hari n'abandi bayobozi rwose bajyanye n'intare za Sarambwe, niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Urumva rero ko uduce M23 ifashe igatangira gukorana n'abaturage, bamwe bakaba n'abayobozi muri utwo duce. Iyi havuye bisaba ko nabo baturage bahava cyangwa se abo bakoranaga nayo bahava, kuko bahagumye ibintu bishobora kubagendekera nabi cyane, kandi niko byagenze no muri Uvira mwakunze kugenda mubibona. Abagizwe abayobozi muri Uvira cyangwa se bari batangiye gukorana nayo 23 byabasabye guhunga. Ku rundi ruhande rero tukiri hano muri territoire ya Rubero, amakuru ari kuvuga ko nyuma yaho uyu mutwe ukomeje kugenda wikura mu duce dutandukanye two muri territoire ya Rubero, nk'uko nabikugejeho ku munsi w'ejo, ngo Uganda nayo igiye gukurayo ngingabo zayo. Hano ingabo za Uganda rero zikaba zari ziherereye nko muri centre ya Rubero no mu tundi duce dutandukanye, ndetse n'impamvu M23 itari yarafashe centre ya Rubero ni ingabo z'abanya-Uganda zari zigeze hariya muri Rubero, zirababwira ati rero iyi centre tuyirimo kandi aka gace ni tumwe mu duce dukoreramo operation Soja, kubwizo mpamvu nimuze gufata bino bice. Ariko hano M23 kuva za Kipese n'utundi duce, ngingabo za Uganda nazo zigiye gutangira kuhava. Nyuma yaho M23 UPDF nayo ngo bagiye kuvana ingabo zayo muri Rubero. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kuvana ingabo zacyo muri territoire ya Rubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi yemeje aya makuru biciye mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X. Yagize ati, dutangaje ko twiteguye kuva mu birindiro byacu byose, kuva muri Rubero kugeza muri Mahagi mu burasirazuba bwa Kongo, ni ku bufatanye na guverinoma ya Kongo. General Muhoozi mu bundi butumwa yavuze ko ingabo zose za UPDF cyangwa za Uganda zizava muri Rubero mu minsi mikiri imbere, guverineri wa Ituri naramuka adahinduwe. Ngo guverineri wa Ituri naramuka adahinduwe. Uyu mujenerali ntiyigeze avuga impamvu nyamukuru igisirikare cya Uganda kigiye kuva muri Rubero, gusa ni icyemezo gishobora guhurira n'icya M23 kuva mu kwa mbere w'iki cyumweru iri kuvana ingabo zayo mu bice byo muri iriya territoire yari maze umwaka igenzura. Igisirikare cya Uganda gifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2022, ikaba Uganda ikaba yohereza mu bikorwa bya operation Soja byo guhasa umutwe wa ADF bafatanyije n'igisirikare cya Kongo. Ariko ukabona ko uyu mutwe wa ADF kugeza ubu uracyakora rwose, bigaragara ko ukomeje gukora. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati. Rwose ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, igipimo cy'ikizere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agirirwa cyamanutse kigera ku rwego rwo hasi cyane. Igipimo cy'ikizere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agirirwa cyamanutse kigera ku rwego rwo hasi cyane muri manda ye ya kabiri, bitewe n'izamuka rikomeye ry'ibiciro by'ibitoro n'ukwamaganwa n'intambara yashoje kuri Iran, nk'uko amakuru ava mu bushakashatsi bwakozwe na Reuters Ipsos bwashyizwe hanze kuri ya kabiri abigaragaza. Donald Trump rwose yatangiye gutakarizwa icyizere. Ubwo bushakashatsi bwamaze iminsi ine bukarinda burangira kuwa mbere, bwagaragaje ko abaturage ba Amerika 36% gusa aribo bishimira imikorere ya Trump, 36% gusa aribo bishimira imikorere ya Trump, akaba ari rwo rwego rwo hasi cyane rwanditswe bivuye kuri 40%. byari mu bushakashatsi bwa Reuters Ipsos bwo mu cyumweru gishize. Ubushakashatsi bwa vuba aha bwerekana ko 25% gusa by'ababajijwe aribo bishimira uko Trump ahangana n'ikiguzi cy'imibereho, ikibazo cy'ingenzi Trump ubwe yavuze ko aricyo cyamuhesheje insinzi mu matora ya 2024. Ku bijyanye n'ubukungu, 29 gusa by'ababajijwe nibo bishimira imicungire y'ubukungu ya Trump. Uru rukaba kikaba aricyo gipimo cyo hasi cyane mu bihe byose by'ubuperezida, kandi kikaba kiri hasi igipimo icyo aricyo cyose cy'ikizere mu by'ubukungu cyahawe uwo yasimbuye Joe Biden, nk'uko ubushakashatsi bukomeza kubivuga. Hashize ibyumweru birenze 3 intambara yo muri Iran itangiye, kandi amakuru akerekana ko
kuba rwose Donald Trump akomeje gutakarizwa icyizere muri ubu buryo bituruka kuri intambara ya Iran. Reka aya makuru rero tube tuyasoreje hano. Njye ari Claude Ninkurumamo official, nkomeza kubizeza rwose ko anytime ndibuze kugaruka mbageza andi makuru mashya igihe cyose ndibuze kuyabonera. Nkwibutsa gukora like kuko bituma Google dukorera recommendation. Nturanyije aya makuru udakoze like, mukore subscribe tureko twagera ku 2020. Ababikoze turabashimira cyane. Mukoresha bino biganiro bisangiza abandi, kandi ariko dukomeza kwifuriza umunsi mwiza inshuti zacu zereye muri leta ya Amerika, muri leta z'ubumwe za Amerika, cyane cyane leta ya Indiana. Hano harimo ba Karenzi Patrick, Gatera Joseph, Mutongo Rudatongana, Byiringiro Benjamin n'abandi batandukanye. Inshuti yacu iri London rwose, uyu bamwita Roger n'abandi batandukanye barimo ba Evrine bari muri leta z'ubumwe za Amerika. Inshuti zacu ziri muri Canada, muri Australia, ku mugabane w'Umurayi, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, Tanzania, i Burundi, Kenya, Uganda n'ahandi hagiye hatandukanye, mu burasirazuba bwa Kongo, mwese mu Burundi n'ahandi hose. Turakomeza kubasuhuza kuko mutwereka ko mudukurikirana. Ubwo rero turabishimiye cyane, mukomeze munatanga ibitekerezo. Inshuti zacu ziri Mozambique n'ahandi hatandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ubwo rero anytime turibuze kubona andi makuru mashya turaza guhita tuyabagezaho. Uwiteka akomeze kubana namwe no kubaha imigisha itagabanyije, naho ubutaha mu kanya rwose tubagezaho andi makuru mashya.